Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, nabayagan ngayon kalik na ito anagan. Ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ta sawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no lalakin tumitla padam. Sanay. Babae ta sawag tatang. Ha? Agpasaw? Wan nga ron. Yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutlaan ti pukis ko, nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anya man apukis day tangay. Kunakmet apa atid dugem ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no atid dug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata, nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak, nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki, no? Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mo't ngami na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Nukasta at danobyaw. Asino? Addan, nanang. Nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimod mi lang ta. Kasla kababayin mo't. Mabayin kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kit din. Asino nga ron tinubyaw? Taga-ano? Bayan niyo, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, isuti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Nay mga warasyon, ana. Agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sabading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kan naragsak damot. At dapay anak da. Wuna, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Kakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmet abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok, agnanayo na alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kat jaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan ngarod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak kakadimot lang, di sinong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimot lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka, no saan kakap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita, Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit di
Naipapaskon tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti Biag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw takuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, tao mayak ba't umiliw aabalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito'y unag ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanan nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, ada ka din nabukal nga apo ko ta abalayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikogan nito may abalayan. Isumit lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mau. Kasla babae lata mo jay anak kau. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat may kini Barbie. Dua kayo kuni tatang amakang iti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling nga anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pa ikit di Wano talo ti kayat ko ngam. Walumad ti kayat ni Barbie. Oy no, narigat, ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kahit kong agbalin nga anak. Period. Manganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko amangan Barbie. Diyak kayat ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate na pork chop da jay. Di met paboritom da jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga eh. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo ta buhok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamat ngamin mangmangan. Saan nga ron mata sumrak ti makan? Nagdagsan ti bagik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, uwan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tataganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka
Sa nabali ta malampasam to dayta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipas ngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Oh, anay ko! Matayag saan? Inarumar ka na, anak ko! Oh, manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sa nabali ta nakaanakan. O, kita ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta adwa. Wan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumad nga minken ka, anapipintas, kan nagugwapo ti agbalin nga anak ta. Kasla marikrik-nak pa ilang tirik-nak idi nagpasngayak. Jak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat magngarod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalaya. Kaing ingas na ti anak ta. Wan nga rod, ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naging nalaan na abalaya. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukot na. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakilan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapalat anak ta. Nayunan tamit Uray saan nga rodon na walo. Uray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan nak talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog? Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog? Adda narigat, adamot saan? Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana kiji klinik. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok tapno saan ako ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapala di anak ta. Nayunan ta payo red dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, ore may salang aruden. May sapay ang babae, tapno ada pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manin. Sige, mapana kon. Aldawan. Apay analiday ka asimrak dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka sigod akas na? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrak ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na nangasawa kiti babae, tapno aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam.
Wan nga ron, ang anak pa'y itilimaday dyan o kayat na. Hay, oray kumanik kanak pa'y timaysa, tabaring babae, taurin muston, ang di namat kayatan tagsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nak no dahi tati pagsaritaan mi. Isa bay akon, makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang da dya Barbie nanang. Apay, di na imbaga ti rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetext da dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog ti san miya pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kayat ti agsikog anak ko. Saan nga ro dan? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay ti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mamnayan kan ka. Diyak ka mo Ngun siguro Nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, taan matlat pakibiyangam kanya kon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabaho. Barbie, namin adun na ilawan ka. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibiyangan na itriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya? Sigurado ka? Wan. Napagpilyan na, sikatipilyan. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't ko nga tiyag paado. Kun na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray ba din ka? Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Agya manak Maxine. Oy na, naimbagpaikin ka ta maawatan nak. Ngamdyan yasawak, ay, dinak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sina ako ni Tommy. Datan tiyag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin, iti pagdaksanta. Awanan kay tibayin. Ay, di kag tong paa. Anya ka matang Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na ko Tommy. Sapay ko maawatan na. Kasapula kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada, ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita, tabasit pa'y? Nakanak kagaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbanga kiti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa wala ito alalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki.
Di na mo ti bagbagan na. Agbaladay na. Di mo patpat yan. Putot ko timpas nga ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iji lugar mi. Ngam iji aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Ang mga nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak kaw. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak lagi ti pamaniknek. Kan iso ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita. Apay nga may na nagbabae ka anak kaw. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Linokonak na diya babae. Ay, anya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta narigat ti makarma anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apenganda ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastsay. Barbie. Pagbababaw yak tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagpasulak. Pangasim at awatin na kumamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apeng agbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Mala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? At na kami ninarabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rodman nante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No agrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga leya. Haan mat nga kasya tibiyag datad ta, no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din emele Iso nga rumbang lang nga agsubad datad ta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Meli tauray kaskasanaw nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Meli. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dadya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alak. Ha?
Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina? Nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agreklamo atan eh. Laglagi pa manang mele. Amin nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastude kinapintas ti Biag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Uwan, jak malipatan da itasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery ngayon simpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bikat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay mo tan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adan tay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nak. Nang runakad da kayo laang timabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam niliya nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umado nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne! May muta na kami sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti Biag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukong. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay wan ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat eh. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day jay? Wan Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadaldala nga rudon. Ne, ay wan niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, owan. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maadaan tayo pa iti kwarta, nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwa daday kay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kay kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo manang.
Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu adaga sali. Daytoy laeng nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pay. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga ag-iyan. Tanailakon jay balay kandagame. Anya, Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rod aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Ino, nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito'y. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isong aglablabos damutan. Intsak kayat ngagnanayo na kastatararamidan da kada kayo. Iso na saysaya at numailasin kayon kadakwada. Gumatang tayon itibukod tayo alote. Tapno sa andan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Gantay badumot nan ani nanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon matenday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang ano diyo kaya tadi kay matpilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang meli. Sige kay din. Sige, Joy. Ibatim dagita lalabaan ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay kat kenkwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag kat song batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kubre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laeng ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak. Anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pa'y lang na dinanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan may nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan.
Ta nagtatalawan nyo kat nga rod manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag ko maano jak amor ti pakasaritaan ti Biag yaw. Agtal na ka man mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang nga anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mo't naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatang da. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. At damot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan ng tibibiyang ta ita. No anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatang da. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insagis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngam ni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jaya kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga ay awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat tan. Ay na, pasensya kan ading ko. Tanima di ngamin ti bagpagi. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan mo tinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikan nakiti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabating a kwarta. Nay, apayan manang Melay. Kasta mo tanti lang am. Ay, pasensya ka na ano si Mure kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka day? Mumuspusyaw ka mag. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Wala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipaw-itak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka o. Kat, kas ano ngay? Amo niliya nga da kay to ospital. Imposible matano, han nga agipaw-it dan dya iti busbus ang manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay gamutin salik. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta takabsat mo. Dahil tamad kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Melay. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Na. Na. Naganas ka ti panagniw-ngiwat dahil akabsat maun Manang Melay. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay na, no kabsat ko la siguro dahil dyan inarabis ka. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang me te kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngam awan utang ko na yung baganagam kada kayo. Iso adidak mandaran amang tin iti kwarta kada kayo.
Na, kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan ada ipampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo sa hospital kat awanan ti pagyanan na. Papanawan med to'y balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taak man tilaeng yo. Nagawa na na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin ah. Bayamon, Nestor. Awan ti pigsakon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalamanang. Ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay. Sana balay, taan na nagiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Nga magyaman naklatan ni Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rudin ni auntie ngay nanang. Ada ka no ije balay da pare, Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi dya nga duwa. Nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi dyan. Leia anak ko. Adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ay, ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Nay, adda mo't gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo ba tayo? Kun, apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jakla impagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne, nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Kat anya pa ngay. Nanang. Simang pitgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura da tayo. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ay ti Biag datad tangagin na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Ante. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Anda pa'y bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung lakit ti ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga imot.
Saan kumabot akasta ti panagsasaom di ta ka anakam? Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitad na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo santi balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan na kita anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yaw, sali. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa bali nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanakan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlaangan ni tatang yaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano. Inuray mi pa'y ngamin asim mang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang. Taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay. Umadumot gayam ti maurno nga abuloy, nana. Ay, kastaya. Manungay matinauror yung nga abuloy. Nawadwad, anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang. Kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw. Wan no maiblender ti kanan na. Tamarigatanan nga agtilmong. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang? Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, bakatan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang. Barang pumigsapay. Ipanyo pa'y lang. Gastos manayn. Kat anya nga rod. Ano san tayo Basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak tun ti mang ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga si kasuan ni Nanang. Sigurado ka, manang? Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuwana? Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang. Wan nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini Apong niyo. Bayan tayo latan, Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bali ta indak to sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang.
Wen, duwata mga sikasukan ko na. Amumay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wen ka day gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamok ni nanang. Apay lang amin ngayon nalam di balay. Kahit nagsaya at ti kasasaan na di balay nakabagis mau. Dandani nga rod matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga rod ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni nanang, Layda. Kayat nakanuntagi na. Di na mula kayat ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko ni nanang. Kunakmat ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigud nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rodmat nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana ang tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan kabalan ti bagina. Kaya nan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano akim mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagluko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro uno ang asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya mau. Makitam tikas na nga aramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. Nubaybay amat lagayam. Isublem ijibalay na kabagis mau. Napia ijata maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si Biag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto malat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala gamit ti kasta panagsasaaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakutan. Ay na, di tanto malat turong na kuna manan. Rogyam katagpakayon tapno adan tumarama tintun lamay na. Naay. Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan tidana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa tidana. Ni, apay ngay. Baybay andan samat ti jayan. Alangan tayo laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda maasikaso ijay.
Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apo nga balay da ante. Di mun samot maasikason ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti idana. Italang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na. Kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalog mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wan! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balay ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mutla maasikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, tila papanam. Pampanawam tainam kat amom lang arod na nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo mo't ananang timasagnan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau indang. Indang, inkakita ni nanang, saan samot nga gang angas. Ah, natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarudan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga ro ti aramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipakaamom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasanungay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw, basit di balay may. Iso nga ibain niyo di balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastanti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papananti imbaga ni ipag. Husto matikunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Tanaway-way nga adayo ijay. Sana kas dito balay nagbasit lang arodain. Nagipot pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga ron, intay makitsinda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Ante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa latag gastos sa atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mo't nga ron na pamilya. Layda, uray di ka agkaraumay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na.
Kaano aya nga itabon tayo ni nanang, manang? Di tay pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong may makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Ta saan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay, abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun tiref. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Tiyam mo da kabagis mo. Naibusan ti inted da nga abastaw. Ang di daam mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kaano ngay ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan amalamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako mari na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akas lasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayo. Bisprin nga min ni nanang dayja kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga gapoy sa Amerika, lakay. ay na, napospon ka no mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya best-friend na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at may no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka Mike. Mapanak man ijay stasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Ada nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayem na ijay na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si Biag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayem ni nanang. Iso adak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito'y ili ading ko.
Ni Manang Indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman, adi ka, di tayo nagkikita. Ay, minatayan kami, ading ko. Natayan ni Nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak Manang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga rod ka ni Nanang mo. Tanatayan ti best friend na. Nabayagan anatay ni Nanang me, Manang. Anya? Ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan ang natay gaya man. Una, dayo mo ngamin na lugar ti ayan me. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no na Biag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin, Manang. Antoy ti sangaribo. Pasensya kay na, day talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy ba kay? Di ka lama kay na. Minigat abilangan na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror ta mga nukautenda. Itabon tayaw ni Nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron tegayam na nga gapoy dya Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapos paon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamat. Saan man ati lalawlawatan? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itida amasida kan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng maladag iti umay makilamlamay. Dagbalon da, no kaya da? Ha? Amuda mo ti sitwasyon tayo ti Biag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gurdo, lakay agring ka man. Uy, Gurdo. Apay ay indang. Anay ko, diyan ka bala ng tisakit ti tiyan ko. Marika, tanak nagangas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakit na talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom ket masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka diti ospital. Tanay makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agnangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti mauror nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay. Anyat kayat mau. Asinaw ti una kada kayo ni Nanang amay tabon. Ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masuron. Jak umay diti ospital ket makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakaupirak. Isun ati tulong mi kan ka, Manang. Jay na urur nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na urur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka.
Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, di kasta nagbanagam. Gordaw. Pwede ka agbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagom mau, iso napasamak ken katikasta. Malaksid ka dagiti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, gordo. Inagumam ti abulaw ngem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, gordo. Tapi akala tatimpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko ta maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Ita tanakalpas kan iti panagadal mau luna anak kau. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak kau. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani adu ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kau. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kau? Wen tatang. Dakal ti swildok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may sangan napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kau. Maragsakan ak parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko, esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam tukan ko na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't inibalalyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rob no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sa lang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam tada sweldo na. Nagmayatag siyaping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no ininutak. Gulpekik din Anak ko, Sige tayo yakar kumandang yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko.
nagsweldo kan sa matun. Awanan naibusan. Jay bag ate itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bagkong. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kaya't mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdam ajay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kaya't kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumakon dya cellphone ko. Kaya't kumat ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagim matangak iti barbaro nga cellphone ko. Lay, kat no kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila akong langan tapno ada sukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. Nuada gumatang tatang. Gatang mo to'y cellphone ko, mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta? Apay, na umaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend? Sige, mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti pa nang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasa mga ipos. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samu lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka nakaw. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yung alaan yun dyan nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ngay. Hana kayo nga ikanit ti kwartayo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray isupay ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakasik. Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, isuasanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamat insangput mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas nga men. Anom ngay dayta kat di mon samot amot ag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya? Umapalak ngamin isya katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jengam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jeng nga katrabahwakat. Ay, sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito, oy. Isimpamot ngamin, Di mon samot usaran ay. Ang ko nga kayat datan, nagrigat matag gitara gayam. Anya? Ay, bagiyo datan tatang.
Urean anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? Anyan, sapay nakangingin na dahi taoy. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduhak, ada kayo ito'y. Katun tao mayak mat dumawat iti igatang miti si daun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo na ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan nyo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay na di ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti si daun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga rood. Dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pa'y nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. Dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pa ilang mat kanyak. Kat tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastusak. Kat awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Alawans ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo amutag tipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas ti na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antay. Kila mang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rekna. ay na nakabirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y lang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y langan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya.
Kuyog ta. Wen, ngam itulod ka laeng. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka ngarod asawak. Iso asi ka laeng ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun ti rikrik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustel iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagi tinagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkal dia. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay unayan. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taisupay ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Diing kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagito. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutin dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, tabi ngayon ta anaimbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, Mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, tamausar mo.
Jay dagangay, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan ti sumarunong nga irwar ko. Isu nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Isu ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pala nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumot nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrabahuan tayo. Anya? Ala! Apay nga Basam to ti group chat tayo. Inlan na daamin ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ni Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako nanang. Kahit ada na sa pula matrabaho, Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adda man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isot na. May mayatan ngam ti mabakante ka. Ay, unay matan ti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? di na kamtumot ngamin dinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ang maumay ti gamit mo. Gatang kagatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-us kan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit anang aramatam nga agam-brown anak ka. Ada na bulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka tagsingsingpet kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay manakaw. Uwan, nanang. Pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan agapunta ado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangay. Nga uresan mo unay akasapulan. Uwan, tatang. Adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hanakon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan ka, ta nagbabaw yan na mati inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimi dayta. Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti dayapor ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Kamil. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala.
Awagan kanto, takasaritak pa'y ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makankan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod, manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya ti anak ko, please. Ah? Oh, adtoy, pasensyakan ata ni. Inikak datatang kananang, iswa day talat na batin. Ay, dakalabanag dahito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang itikwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsendangay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo kuyaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumala dayjay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwartana, tayintad na kada kayo kan ni tatang. Malaalaga raw. Tagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem na dyan anak mo. At no nakitak dyan inted ni Lila akwartana. Sangaribaw. Anya? Kunana sa nga gasaw. Sangaribo nga raod. Patpatsem to matamin ngay bagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita kat rimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman ngatan kaumali-umain. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan lagi tay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan nga balbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agduma da iti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Agdalata nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namat nga uray manulat ited ko ken ko na. Basta ada kan mo pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan tala tay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Kamel. Agsingsingpot kay di balay da manang mo Di mo istrisan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istriso. Ay na, am-amu da kan. Adto yan. Tayong paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa dagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibado. Tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga numadamdam sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laang ti makinobyaw. Tanay, basit pay laang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayong naya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan nak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Agtinulong kayon kanina na Sally iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Sally latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni,
Adon sa ti trabaho kun nga misaw. Bakit ni Nana Sally? Konsiderasyon mo latakin ko anan Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ka ni Nana Sally. Ay, agyaman nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasama kiti biag mo. Nulakit di, tanagagat ka ngagtrabaho, mapapintas mo tulat ti biag mo, ading ko. Bakit? Ayan ba? Bakit? Mapayaya, ar-arabid, ijay likod ka. Jack, maawatan ti Rick na bakit? Mangulaw ako. Nasakit ni ulok. Matayag sa... Ay, sos! Aglingyot kamutan, iti nagdadakal, lakay. Anyat mabasbasa makin kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka na mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na abakagaraw. Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa ilaang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busan nyo dita ospital, Nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busan dananang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wan manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no ang sweldo Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manang Maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Maw. Di kay makaururay. Kasangsang pada tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Mala nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige Nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di ka mo umadayo. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami laang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwaran ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni Nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni Nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula nga uri kadwak ni baby. Ala nga Rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag ka dananang kantatang, wan?
Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille katin kuyog na mo't tayo anak na anak pa syudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni Manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na. Isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni Manang na amang bantay kan kuada ijay. Patsik adi na baybayan jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka mo't ang agdalos. Day tamo laglot-luto ter aramido mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga ada nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kao. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatukay ti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan anda ti anak ko nga si kaswag. Isa makitinulong ka mo't Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambar mo ti anak ko. Isa apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana kung ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga aginaw no ko Sige. Ngam ni, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo, gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasimot. Wen, manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawit ija probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasimat. Ayun nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet kan man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan palat trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tanay busy Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kun to alabaanin ton bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakman na nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanya. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 kumata ni, nagastos mo ti rumuar manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awiran ti anak mo? Basta agsapol ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapol kan iti trabaho? Saan na masapol nga agsapol ak iti trabaho nanang? Uray tadama ni manang amang tutulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. At trabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa no daduma. Kahit umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod mastrakan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat.
Opisina ko, mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady titan ano isaw. Masadutak nga ron. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tanda. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanunot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. Ag dinatan. Sumarunon tong di kasar. Agor nung tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? O da di probinsya. Ngam, yakaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyanan ta. Kat, anya nga rod ngay. Ada nga rod boarding house mo? Awa na, to, makipagnanaidak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyanan ta nga rod ngay? Dakal samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasik to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo na ni pakada, basta isangpot naklat tayo jayan. Tapno awanin maramidan na. Anya? Alang nga rod ha? Agawid tan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Apay ngay, aging gaita. Di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswan na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Ay, awan na mo may apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon latta na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon noowan kami? Kasanon ti Biag yung agina? Sadyay nakirilasyonam, istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang ha. Di pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, nabang-aran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang ngamin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisang put na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan nana. Tapno makarik na da iti rigat, ay agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordamon, Camille. Kurang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may tun mo wartak. Papanam karabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kastamlata ka na yunan. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. O ready ka nagsubsublay?
Nakalagip kayo mo't. Malala, sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labos gapoy timbagbagakken ka. Aklunag ngay didamo. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyong? Awanan. Pinanawan da kamin. Ngam okay lang, erto mo lang. Okay, anya ti planom itaading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan kapay iti may sa at tsansam, Camille. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangitalkak kan kuana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, huwag ngagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Ay. Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner anobyo, anak kaw. Wala, tapno masorpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Mayat. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisimpa mo langan ti Biag mo, anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga para ken ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay, kat. Oray da kami, anak ka. Ay, maragsakan kami magparakin ka. Malaala, sapay ko taag nanayonan ti kinaragsakyaw, anak ka.